先多謝警方邀請我哋金管局嚟參與今日呢一個分享會啦。Ya, terima kasih sudah mengundang saya pada acara seminar hari ini. 早晨咁多位，沙拉咧，學咗好多嘢啦。我都代表金管局咧，即係我代表香港市民咧，就多謝大家。其實好似領事咁講咧，大家係嚟到香港係幫香港人個經濟啊各方面咧係做咗好多貢獻嘅，多謝晒大家。Terima kasih teman-teman sudah datang ke Hong Kong untuk membantu orang-orang Hong Kong di sini. 我係代表金管局啦，咁請問大家知唔知金管局係做啲乜嘢㗎？Teman-teman tahukah otoritas moneter Hong Kong itu ngapain aja? 知啊，知又唔使講啲聲係嘛？嗱，我都簡單講一講啦，我哋都知道大家都知道啦。咁我哋係基本上係香港嘅中央銀行啦。Jadi kita ini adalah Bank Nasionalnya Hong Kong. 咁我哋係管理香港嘅貨幣發行啦，我哋有一個貨幣嘅發行制度叫 Currency Board System 啦。Jadi kita yang mengatur sistem keuangan di Hong Kong. 咁港元同美元係掛鈎，大家知唔知道掛鈎嘅匯率係幾多啊？個掛鈎個匯率咧就係7.8嘅，咁我哋就管理香港個匯率制度咧，就要確保個匯率係穩定喺7.8左緊。如果具體講咧，就係7.7到7.8之間嘅。Jadi kurs antara Hong Kong dollar dengan US itu biasanya tetap di 7,7 dan 7,8 untuk menstabilitaskan ekonomi Hong Kong. 咁我哋都負責監管銀行啦，咁我係負責監管銀行嘅其中一個部門嘅主管嚟嘅。Saya adalah salah satu dari ketua divisi yang ada di Otoritas Moneter Hong Kong. 咁我工作咧就係同頭先阿 Alice 係有好多接觸啦，我係負責反洗錢同埋處理即係銀行嘅投訴嘅。Jadi pekerjaan saya itu menerima komplainan tentang bank dan saya bekerja sama dengan Mr. Chan. 咁咧，我哋咧就另外一個工作咧就係要推動香港國際金融中心嘅發展啦，同埋最後尾一個咧就係管理我哋香港嘅外匯儲備嘅。Jadi kita menjaga keuangan yang ada di Hong Kong. 大家清唔清楚啊？清楚。我講一講頭先Jason 同埋。Jadi database yang ada di Scammeter itu kita sebarkan ke bank. Jadi kita bisa tahu oh ini nomor yang biasanya melakukan penipuan. 咁我哋咧就會係透過要求啲銀行咧睇翻佢哋自己嘅戶口咧，佢哋自己嘅戶口佢啲客戶入面咧有冇係同樣係有嗰啲犯罪分子嗰啲手提電話號碼？如果有嘅話咧，我哋就銀行咧就會係將嗰啲戶口咧打個記號。如果有錢入嘅時候咧，佢哋咧就會揾警方幫手噶啦。Jadi ketika bank tahu rekening mana saja yang nomor teleponnya itu masuk ke database sebagai penipu di Scammeter, mereka nanti langsung lapor ketika ada uang yang masuk ke rekening tersebut. 所以咧就我哋有信心咧，將來嘅話咧，如果喺銀行業入面嗰啲傀儡戶口咧，我哋係會盡可能即係將佢清理揾到出嚟，然之後交俾警方去處理嘅。Ya kita percaya dengan cara ini nanti para penipu itu dapat segera ditangkap lalu kita akan serahkan ke polisi. 咁我今日想同大家分享嘅係咁多啦。Tarima Kasi。多謝陳副總裁嘅分享，相信有咁多新嘅措施推出同埋實行，一定對打擊詐騙活動有好大嘅幫助。大家記得好好善用啊！Terima kasih sekali Presiden Bapak Jan untuk informasinya. Kita percaya dengan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan dan diterapkan pasti akan sangat membantu dalam memerangi kegiatan penipuan. Manfaatkan dengan baik ya. 好，而家去到第三個環節就係由跨部門反恐專責組郭燕琪高級督察同我哋分享閃避球嘅應變指引同埋建議積報嘅概念，有請咩同學？Sekarang kita masuk ke sesi ketiga, Inspektur Senior Mandako Inke dari Satgas Anti Terorisme Antar Departemen berbagi informasi mengenai panduan respon menolak dan
Ketika ada yang mencurigakan segera lapor. Silakan Madam Ko. Hello， 大家好。大家嘅中文都好好啊嚇，但係我考下大家先，有冇人知道乜嘢叫做恐怖分子啊？唔知 terorisme itu. 有冇人聽過911 attack 啊？911事件有。咁奧沙瑪bin拉登有冇人知係邊個？知道。大家都知啦。咁其實咧嗱，簡單啲嚟講咧，拉登呢啲咧就係恐怖分子啦。咁當然恐怖分子咧唔係淨係講緊拉登嘅喎，其實咧任何人咧都可以係恐怖分子。香港有冇可能有咧？有可能有。印尼有冇可能有咧？都可能有嘅喎，係啦，大家都知啦。咁所以今日咧嚟緊講嘅嘢咧，就係希望大家多啲呢方面嘅知識啦，識得遇到有恐怖襲擊嘅時候點樣逃走啦，同埋又點樣即係可以發現呢啲究竟係咪恐怖分子咧？咁我都簡單講下我係嚟自乜嘢部門先啦。咁我嚟自 ICTU 跨部門反恐專責組嘅。咁有咩咁特別咧？呢個部門大家都見到啦。其實咧，我呢個部門咧係嚟自6個紀律部隊嘅。咁啊，我係嚟自 police 啦。咁我哋仲有其他嘅同事嘅喎。咁啊，包括有入境處啦、海關啦、懲教處、消防處同埋呢個政府飛行服務隊嘅。Jadi unit kontra terorisme antar departemen ini didirikan mulai April tahun 2018. Total ada 6 layanan disiplin di bawah pengawasan wakil komisaris polisi. Di sini ada 6 departemen, ada imigrasi, pemadam kebakaran, ada polisi, ada dari bea cukai, dari lapas, dan dari layanan penerbangan pemerintah. 係啦，咁頭先都講過啦，任何人都可以係恐怖分子嚟㗎嘛。大家聽得最多會唔會係同宗教有關嘅極端組織或者極端分子呢？ Nah, semua orang bisa jadi salah satu dari anggota teroris itu. Mungkin yang paling kita sering dengar adalah orang-orang yang gabung dalam ekstrim agama. 係啦，咁但係其實除咗同宗教有關之外咧，有啲人可能係因為政治啦，亦都可能咧係因為其他原因咧去做一啲襲擊嘅。可能佢係支持同性戀啦、反對同性戀啦，甚至係話保護環保都有可能咧，其實咧成為一個恐怖分子嘅。 Ada juga yang dimotivasi dengan perbedaan politik atau ideologi. 好啦，喺呢度上面有幾張相啊，大家知唔知邊個係恐怖分子啊？ Dari foto ini ada yang tahu siapa aja itu terorismenya. 大家有冇認得邊個啊？係啦，911嗰個啦，拉登啦。但係除咗拉登之外咧，其實呢一張相上面咧，其實全部都係恐怖分子嚟嘅喎，佢全部咧都有搞過一啲襲擊嘅喎。 Nah, semua foto ini adalah terorisme. 係啦，拉丁隔離啦有3個其實係小朋友嚟嘅，讀緊書，咁啊佢哋都去加入 ISO 啦，做聖戰新娘啦。喺印尼啦，亦都咧係有試過咧，有一家6口，爸爸媽媽連埋4個小朋友啦去做襲擊。有冇人認識呢個家庭啊？有認識佢哋？係嘛？係啦，睇到咧，其實就算咧喺你哋國家印尼啦，有啲人咧都會用情侶啦，或者啲小家庭咧去做一啲襲擊嘅。咁啊，所以無論係男係女，幾多歲都好啦，其實都有可能係恐怖分子嚟嘅。 Jadi semua orang, cowok, cewek, atau anak kecil atau dewasa itu ada kemungkinan bisa menjadi teroris. 係啦，頭先咧有幾個例子就係同宗教有關嘅，即係恐怖分子啦。咁但係其實我哋去到西方國家，可能喺英國、美國見到啲好靚仔嘅外國人啊，可能18歲、29歲咁樣，佢哋咧其實咧都去到當地嘅清真寺啦，針對一啲 Muslim 咧係發動咗一啲襲擊嘅。 Ada juga orang-orang barat yang mukanya ganteng-ganteng tapi dia itu menembak masjid yang ada di luar negeri. 係啦，最後咧都想講下喺澳洲發生嘅一單襲擊啊！咁啊當時有個40歲嘅澳洲人喎，好靚都幾靚仔嘅，咁啊成日去滑水嘅，咁點解佢又會做襲擊咧？原來佢因為識唔到女朋友喎，識唔到女朋友之後咧，佢就去咗一個商場入邊咧，就針對一啲女性咧。 就做咗個襲擊，咁啊，所以死嘅咧全部咧其實都係女人嚟嘅。Nah, di foto yang paling kanan bawah itu orang Australia, cowok umur 40 tahun karena nggak dapat pacar, jadi dia dendam dengan para wanita, dia bawa itu pisau, jadi korbannya semua wanita itu. 係啦，咁所以大家知道啦，其實第一咧，恐怖分子冇樣睇嘅，佢幾多歲，無論好後生好老，好似拉登60幾歲，定係頭先美國人18歲。 定係男人、女人，係咪一個 family？ 定係因為咩原因，宗教又好，識唔到女朋友都好，其實咧都有可能咧係一個恐怖分子嚟嘅。咁啊，所以大家其實要小心啦。
Jadi kita harus hati-hati karena teroris itu tidak ada profil khususnya dan tidak ada kayak umur harus anak muda, orang tua atau wanita atau pria. 大家覺得香港安唔安全啊？係啦，好安全嘅。咁但係香港有冇機會都有襲擊發生呢？係啦，其實都會嘅。咁點解呢？第一有幾個原因啦。第一，香港咧其實個 visa 制度咧係好寬鬆嘅，好多人嚟香港咧去旅行嘅話，其實係唔使攞 visa 嘅。Jadi Hong Kong ini ada kemungkinan juga kenapa? Karena kebijakan visa liberalnya bebas visa untuk lebih dari 160 negara. 係啦，咁所以其實咧係邊個好多人啦都可以嚟香港，多謝支持香港嚇。其實好多人都可以嚟到香港啦，無論係即係好人又好，壞人又好，都可以嚟香港搞一啲襲擊嘅。咁另外特別嘅地方就係香港咧有好多重要嘅基礎設施啦，咁啊亦都有好多西方國家嘅利益啦，好多外國喺香港做嘢嘅人啦。Nah, terus karena di Hong Kong juga banyak infrastruktur yang penting, lalu kepentingan internasional dan ada 62 konsul jenderal serta 52 konsulat di Hong Kong. 係啦，亦有好多唔同嘅大使館喎。咁其實咧，恐怖分子咧就好中意咧向呢啲目標咧係做一啲襲擊嘅。咁希望咧可以造成好大嘅死傷。Karena teroris itu biasanya mengincar tempat-tempat yang banyak konsulatnya. 咁啊，香港咧亦都有國際機場啦，每日咧有好多人好多貨咧係行走啦，咁啊亦都咧係吸引到好多極端分子啊、恐怖分子咧嚟搞一啲襲擊嘅。Nah, terus di Hong Kong ini juga ada international airportnya yang arus penumpang dan barang itu sangat banyak. 咁所以咧，香港咧絕對有機會咧係受到襲擊嘅。Jadi Hong Kong ini sangat memungkinkan untuk jadi target para teroris. 係啦，咁雖然咧香港係真係好安全嘅，但係其實過去幾年咧，我哋都見到有啲 case 咧係有一啲真槍啦，甚至有啲爆炸品咧，有啲人喺度整緊炸彈嘅。Meskipun Hong Kong ini terkenal aman, namun juga ada kejadian yaitu penembakan senjata api, bahan peledak. 係啦，喺2年前唔知大家有冇睇新聞啦？其實喺Sogo出邊啦，銅鑼灣咁啊，就有個男人咧就拎住把刀吉向一個警察啦。咁啊，襲擊完個警察之後咧，佢又自己攞把刀咧就捅自己，咁啊最後死咗嘅。Jadi waktu tahun 2021 itu di depannya Sogo ada satu pria dia melukai polisi lalu setelah itu dia bunuh diri. 咁咧當時呢個人究竟發生咩事咧？原來佢就喺屋企睇咗上網啦，睇咗好多極端嘅新聞啦，啲假嘅新聞啦，咁啊令到佢當時咧就好憎恨警察啦，好憎恨政府啦，咁啊所以咧就做咗呢一個襲擊，最後咧亦都係自殺死咗嘅。Jadi orang itu di rumah waktu lihat TV banyak lihat berita-berita palsu, lalu dia benci sekali dengan polisi Hong Kong sehingga dia menyerang polisi lalu kemudian bunuh diri sendiri. 係啦，咁所以你話其實香港有冇機會發生一啲襲擊或者暴力襲擊咧？其實係絕對有可能發生嘅喎。Nah, jadi Hong Kong ini ada kemungkinan untuk menjadi sasaran teroris. 頭先都講過啦，其實好多人咧上網咧 Facebook 啊、IG 咧都可以見到好多極端嘅資訊嘅。大家認唔認得有一支黑色嘅旗其實係乜嘢旗嚟㗎？Ada yang tahu bendera hitam itu bendera apa? ISIS 係啦，大家都識啦，ISIL 啦，即係 ISIS 嘅旗幟嚟嘅。咁如果你哋身邊突然之間見到有啲朋友仔拎住呢支 ISIS 旗，你哋會點做啊？其實唔可以啦，係咪啊？咁你哋會報警㗎嘛？應該係咪啊？係啦，不過一陣再教大家，除咗報警之外，仲可以有咩方法舉報啊？嚇！係啦，咁除咗 ISIS 旗之外咧，有可能咧佢哋都會睇一啲聖戰雜誌嘅喎，有啲 magazine 嘅喎。Ada juga majalah-majalah ekstrem。咁啲 magazine 咧就唔係講話邊個明星啊喺邊度識咗邊個男女朋友喎。咁呢啲聖戰雜誌咧，其實係講緊一啲襲擊手法嚟嘅喎。你見到佢咧有教人啦，係用架車啦去做一啲車撞嘅襲擊啦。Jadi di majalah itu isinya bukan tentang artis atau film atau apa, tapi tentang cara-cara melakukan penyerangan. 係啦，或者教人點樣整炸彈咁樣啦，呢啲都係大家可以留意嘅一啲雜誌啊或者刊物嚟嘅。Jadi kita harus waspada。咁啊，而家俾段片段大家睇先，大家都見到個標題啦 ，Spot and Report， 即係話咧，如果大家見到有啲可疑嘅嘢嘅時候咧，記得咧要舉報，話俾警方知喎。咁我哋睇一睇段片段先嚇。Report suspicions. Save lives. Hari ini kita akan menjelaskan lebih dalam lagi.
好，首先法例上，哇好多字係咪？我簡單啲咁解釋啊。根據香港嘅法例咧，其實大家若果係處理一啲嘅金錢或者一啲嘅財富，而呢啲嘅財富或者金錢係非法嘅手段而獲得，而你繼續去處理啲金錢或者用呢啲錢嘅話咧，咁其實咧已經干犯咗香港法例入邊洗黑錢嘅罪行㗎啦。Di pasal 25 Undang-Undang Nomor 455 tentang kejahatan yang terorganisir dan serius, setiap orang yang berurusan atau bertransaksi dengan properti yang diketahui atau diyakini mewakili hasil dari dakwaan kejahatan, siapapun itu, nah itu udah melakukan tindakan pidana. 而最高嘅罰款判罰咧係會罰款500萬元同埋監禁14年㗎。Hukuman paling beratnya itu denda 5 juta Hong Kong dollar dan penjara 14 tahun. 嚴唔嚴重啊？係咪好勁啊？好犀利啊！咁你哋仲做唔做啊？唔做，好做咯，記得咯喎。好啦，我舉個具體啲嘅例子啦，點樣為之處理呢啲嘅金錢啊？嗱，如果你將你嘅戶口，有冇人有銀行戶口啊？有冇戶口？有冇支付寶啊？支付寶冇咯喎，係嘛？銀行戶口都有係咪？有啲有啦。嗱，如果你將你嘅銀行戶口可能借咗俾你嘅朋友啦，又或者咧收咗錢，收咗可能幾百蚊或者幾千蚊，賣咗俾一啲你唔相識嘅人，而咧佢哋利用你嘅戶口嚟洗黑錢嘅話咧，其實你同樣咧係會干犯洗黑錢罪行㗎。Jadi siapapun yang meminjamkan atau menjual rekening banknya ke temannya atau orang yang tidak dikenal dengan upah atau tidak dengan upah, nah itu semuanya sudah termasuk melakukan kejahatan pencucian uang. 好啦，好快咧講下嗰個 trend 個趨勢啊！不如大家估下我哋近年洗黑錢嘅案件。嗱，頭先大家見到啲騙案啊嘛，啲 scams 係一路上升定下跌啊？上升係咪？咁大家估下洗黑錢案件又上升定下跌咧 ？Up or down 啊 the trend？Up 係嘛？哇，好聰明啊！你哋今日真係啦，我哋見到個箭嘴向上定向下㗎？Go up or down 我哋 arrow 係啦 up 嘅喎，咁我哋睇翻咧，其實我哋洗黑錢嘅數字同騙案都一樣啊，即係我哋近年咧都見到其實案件嘅數字咧係節節咁樣上升緊㗎。咁好啦，究竟除喺香港洗黑錢有啲咩手法咧？ Nah ini modus pencucian uang yang ada di Hong Kong. 咁啊手法咧其實有好多啦，係咪？咁第一個 casino 用嚟做咩㗎？Judi 賭錢係咪 ？Gambling 係啦，可以攞去賭咗佢啦，賭錢啦係咪？咁可能買一啲 antique 即係點啊？買啲貴嘢啦係嘛？買啲藝術品係嘛？或者買啲古董，或者 insurance 係乜嘢啊 ？insurance 大家都係 insurance 係嘛？買保險係嘛？攞去買嘢。咁啊，好多唔同嘅手法啦，我哋都觀察到啊。但係咧，我今日最主要咧係想同大家講第六個係乜嘢啊 ？Number 6 what is number 6 Stooge account 係啦。Jadi hari ini kita akan bicara tentang yang nomor 6 yaitu akun palsu, akun boneka. 好啦，咩叫做 Stooge account 咧？簡單咁講咧，就係買咗你哋嘅銀行戶口啊，好似我頭先咁講啦。咁而家咧好多一啲匪徒啦、一啲騙徒啦，佢哋咧可能會喺一啲嘅社交平台度就話我想買你個戶口啦，或者借你個戶口嚟用，然之後咧俾翻一啲金 berapa ribu Hong Kong dollar gitu. 而喺佢哋呢啲社交平台嘅 post 度咧，當然佢會同你講借個戶口嚟用咧係做一啲合法嘅事情啦。例如可能佢會話借你個戶口或者借你嘅個人資料，借你張身份證嚟，我咧攞嚟去開一個 online game 嘅戶口喎。Nah tapi biasa penipu tuh dia ngomongnya saya pinjam untuk hal-hal yang legal, bukan ilegal. Misal contoh mau beli aplikasi game online, permainan online. 咁大家估下，其實佢攞你個戶口嚟係咪真係做一啲合法嘅嘢咧？ Tapi pada kenyataan mereka menggunakan untuk tindakan yang tidak benar. 係咪啊？係啊。唔係啊？佢哋呃你㗎咋，係啊！嗱，佢哋攞你嘅身份證啊，攞你嘅個人資料咧嚟咧，可能係做一啲非法嘅事情，而係你咧甚至乎係唔知情㗎。 Jadi mereka menggunakan untuk hal-hal yang tidak benar tanpa pengetahuan orang yang punya rekening itu. 咁所以大家記得咧要保護自己嘅身份證，保護自己個人資料啦。Jadi kita harus menjaga data pribadi kita, Hong Kong ID, semuanya itu. OK。
好啦，有一單嘅案件啦，係我哋之前處理過嘅一啲案件嚟嘅，今日都同大家分享一下。咁啊喺呢單案件入邊啦，我哋喺調查嘅過程入邊咧，發現一個洗黑錢嘅集團啦，其實佢哋透過唔同嘅方式咧，係去招募咧一啲嘅外傭，然之後咧係透過一啲金錢嘅利益咧去買佢哋嘅銀行戶口以及係個人資料咧，作為一啲傀儡嘅戶口㗎。Jadi kasus yang kami temukan, sindikat itu mengumpulkan rekening bank dari para pekerja migran dan mendapatkan kartu bank tersebut serta kode sandinya. 咁當佢招募咗呢啲傀儡嘅戶口之後啦，佢哋咧就會用呢啲戶口去收取咧一啲騙案得翻嚟受害人嘅金錢。Nah, setelah itu mereka akan mengontrol rekening itu dan menerima hasil dari tindakan kriminal di rekening tersebut. 咁經過警方嘅調查之後咧，最後咧我哋揾到而亦都拘捕嘅咧，正咧就係呢一啲借出或者係賣出自己個人戶口嘅呢一啲嘅戶口持有人啦。Lalu polisi menangkap orang-orang yang punya rekening tersebut, ternyata mereka adalah orang-orang yang menjual rekeningnya kepada orang lain. 呢一啲嘅戶口持有人咧，同樣咧係干犯洗黑錢罪行㗎。Mereka yang ditangkap ini mereka juga merupakan terdakwa dari kasus pencucian uang. 介紹一下啦，我哋最新近年嘅一個措施啦，針對 Kebanggaan dari Biro Intelijen dan Investasi Keuangan, pilihanmu hidupmu. 好啦，呢一幅圖咧有好多人。